ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏ 19ꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯨꯊꯤꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ngasi wari sanaraba matungda makoina changshilakpa khongjang adu handokpa da yakhibani oza masta haning oza koi dimana magi damakta koi national highway se ko koi khulai oina sijina basi masi athingba thingba se ngamdri basi kari maram gi masi oza tang habi masai sidani idea of state idea of India leidanam ko international idea kamayam singisi loina mak fail oi isi agi haidi national highway haitaragadi masjid da kanagumba amtana disturb to wiya de mari national property ne ko hoi aigi hingon da sang pe yaroi aigi yum da sang pe yaroi saman khab gate lo mudo mani yanai matungna gate hanga sang padu aigi da just tawi nang just tawi ko punga tuk ti sang o punga tuk da lau sida thong lo li ai natraga na kanam da sang ba ya giroi ai hojik manung da mi siri natra kanum tawi aigi problem lady hai da aigi jurisdiction gi manung ne ko adu akoi thonga na chali lambi du aigi yum da kanum thoen akoi lambi du thing ba yaroi madu ai pa phawro se panen thing ba yaroi national property highway se national India ki national security na kadobi nga pungam tino India si Prithvi ki lanmi ki mapangal da mga su ne na haide ne yam kal le haide ne adu kadobi my national property si my national kanu si kana kadobi nga pungam tino kana na kadobi disturb to holino si tagadi hairi ba singa tu deta support to ba ko Indian nation ki magi India ki le diba security ki madu ki idea khara penetrate to have se masi akoina lobu ta bane maram de duk kan graba pang China thengani America thengani adu thengna akoi bagi South East Asian countries da India je adu ne na ma China mani military China mani magi adu ne da ne ma economic power am ne adu ne ha magi manung de sat panes ne highway lambi du karigum proof amagi na ta karigum ma madu blockade tawi ha ga madu thing mangam de madu hangdok pangam de blockade tu bulldoze taw ngam de hai targadi what is the strength of the Indian army nadra adu question tawra anebo ko adu tagadi moina claim tawjeri moi mapangalu krai leige ba adu masidi anyhow hari basinga se masi national property ni masi dunai karam te blockade tawi yaro hai na mazu responsibility se Indian state na logudabni madu logtab targadi Indian state to fail state harakani or na tragana madu ki poto mokoina support tawraga tawhan bani hai na madu logical conclusion to say ani sikata ne bu kasu leite ke ma just blockade lakadauri free movement regime amadi border fencing gi mayokta anoba blockade ama amuk laklaba yana leire haina paw gi likhun sing na fongdorakli official oba paw gi likhun sing na high free movement regime FMR dokthokna ba amasung border fencing khaba lephanaba demand tawraduna United Naga Council UNC na India government pikiba ultimatum ki time lo shilakpa loina na UNC ki presidential council ki mifam August taraga mathoida pangthok lagani oja sida kai jage ba kita si chu kanu ne mamang da so ai masig discussion se yauja gare free border fencing aduga free regime movement ase ngasai ki border state khuding makta thokpa issue mane maram di human haibasi magi Prithvi ki map si sahi khudingi century khuding hong panina aina ina ko pai tawi hena khalamba area ama dum leine ba ai matam sangdi howa tribe ki natraga kari gi magi any kind of established society amana man rule to jaramba area ne na khanba adu magi adugi idea du dominate to giba national kaino amana madugi heno du thugai giba adu madu matam yana matung ina akoi national boundary ma sida leraga su nang hana le ramai si bokte dum free movement to kholuan haiba national gi leiba magi kaino du de relaxation khara leraga dum lakpa adugi potu da makoi gi potu gi kaino dum mai lakshaba pot amane matam sangna ko adu na maram waraka national security kairakpa problem lakpa taraga di haiba area du national boundary du madu settle to nabi damuta border fencing torokpa haiba regime free movement leram puna lok thorokpa haiba se magi nation du gi laja interest to ko thabak ne adar aina nation du gi part amane khanlaga leibo itargadi haiba du accept to bata bane adu tagari madu su tawroi haiba national interest su tawroi haiba nation du gi mi ni su haiba nation du gi lam ne su haiba adigi national interest tawri ba thabak du su yaroi haiba adu itargadi kari no ba tawduri ba mo ngasibo natra problem thole hoji influx thole population gi imbalance lae
immigrants illegal immigrants mayam amana madu gidi madu gudong chablo na kana madu kun tasale ma to mayam leire bu si lei tar gadi madu ka main control to gadi haibu gi mechanism ma establish to rokoi wane ba aduda musu yaroi hai tar gadi magi nation du gi another nation ama imagine to ga lei haibu se koina adum mangmang bata bane bu adu gi dong ta fight to ba du moi gi right ni moi na moi hak ni moi pamja bane bu to su nu ka su kai di adu thengnabam thok bu thengna ga dong ni ne thengnabam thok bu do aduna thengna ga dam ne mai gi lei ba poto ai di kamai to na mechanism du kamai to da gi haiba potu moi na pam du mai pak na wi no thengnabam thok thengna ga dam ni adu sab chana thengna biu adu ga indian state na madu responsibility ni border commission lei ri ko magi mayam lei greba magi lei ba institution mayam ma madu mayam sing du gi power du si na ga madu gi institution gi existence du ulu lei halu adu hai ba posing ase thabuk phajana paikhala kan mayam sing adu su pung na da na ba convince wam sang dra madu gi da mutar lei ba institution mayam sing sini ai da moi convince wa sangi convince to ga thabuk to tai convince to ya dra ga ya da bi thabuk to ga da masi gi posini